ko haqiqa laatike fi yusufa e fi annabi yusuf wa ikhwatihi e musidɓe makko ɓen bi ma'ana laatike fi nde hunde feƴƴunde hakkunde annabi yusuf e musidɓe makko ɓen ayatun ayeje ɗuɗuɗe lissa'ilin wonande landotoɓe ɓe landotoɗo fi ayeje ma ɗum hunde feƴƴunde hakkunde annabi yusuf e musidɓe makko ɓen hino e ko feƴƴi hakkunde maɓɓe kon ayeje ɗuɗuɗe wona cheikh abdourahman bun nasiri as-saadi rahimahullahu heɓe yaltini fa'idaji yahuɗi e fa'idaji 45 e fa'idaji ayeje ko tawata ko feƴƴi hakkunde yusuf e musidɓe muɗum hino mofti e muɗum ko yehi e fa'idaji ma naforeji ma waajuji ko fawi e toɓɓe 45 kala jogidiɗo tafsiru maɓɓe on no wawi ƴellitoyade e majje hino qissa on Allah wi hino tawa e ɗen ayeje e ɗimmandeji id qalu fewndo ɓe wi'uno kamɓe musidɓe annabi yusuf ɓen la yusuf wallahi ko yusuf wa akhuhu e musidɗo makko on mana yumma goto makko on nde onnoɓe fof ko ɓe musidɓe kono ko goto o marno yumma goto ɓen goto no wiye bunyamin ɓe wi laatike ɓe wi wallahi ko yusuf e siɗɗo makko on ahabbu woni ko ɓura yiɗede ila abina faade ka baba en men minna e diini en enen tayle kamɓe hiɓe yehi e 11 ɓe yehi e musidɓe ma yumma gotoɓe 11 annabi yusuf ko yumma goto miññirawo woni ko o mari ɓe wi wonde yusuf e miñam mum ko ɓen men ɓuri yiɗude ko ɓen ɓura yiɗede ka ɓen men bimana ko ɓen men ɓuri yiɗude e diini enen hedditiɓɓen wa nahnu enen le usbatun ko en jama 11 ko yimɓe buyi ɓe wi inna abana tabiti baba en men la fi dalalin o woni e woopere mubinin ɓangunde ɓurnugol ɗiɗo e hoore 11 ko faljere ɓangude e yi'ande maɓɓe kamɓe na noon kala hunde nde yi'uɗa wonde ko faljere wonata faljere ndigi wawa famude ɗum ɓe wi joni noon fi yo enen kadi yeeso ben men goy yo hentano en ɓay fodde yusuf e miñam mum no ɗon ben men ko e ɓen ɗon fewtata ko ɓen ɗon ben men yiɗi enen si tawi tum ɓenno ɗon enen ina en daareteɓe ko honno waɗeten joni fi enen kadi yo yeeso ben men gon hentano en uqtulu yusufa ware yusuf waremo awma ɗulle atrahuhu fero ɗon mo ardan e leydi ma haw ko yommo e leydi woɗɗundi si tawi on waɗi ɗum yahlu lakum hentanto on weddanto on wajhu abikum yeeso baba en mongo madama hande kadi ɓe ɓurno yiɗude o ala yiwde goto e maɓɓe o ala yiwde mo ɓurno yiɗude on saayi yeeso ben mon hentanto on ma weddanto on hande kadi ala mo usutoto si wona onon wa takunu laato ɗon noon min ba'dihi ɓaawo gollugol ngal ɗon gollal qawman yimɓe salihin moƴƴuɓe bimana on saayi tuubon ɓe eɓɓi gollugol bone on ɓe eɓɓi kono tuubugol attoɓe gollude bone on joni ɓe eɓɓi gollugol bone on no wawa ɗum ɗon heɓe wawi liɓude ɗum ɗon kono no wawa ɓe newnane ɗum ɗon kono taw si ɓe andi si ɓe newnante tuubugol
ɓe annda ɗum ko ɗum waɗi neɗɗo o hana wadde sifa ɗum. yomi waɗu ko boni kon on saha mi tuubay, yomi wujju on saha mi tuuboyay, yomi waɗu jina on saha mi tuuboyay, yomi ƴettu mbuuɗi ka banque riba ma kala ka ƴettiri riba on saha mi tuuboyay. neɗɗanke hana wadde ɗum. ko waɗi noon o annda si tawi o newnanoyte tuubugol. ko heewi kon seytane cuɗanɗo mo on waɗugol kon ko boni. ɓay ko seytane cuɗanta ɗum neɗɗo. seytane cuɗanaymo amma satingol tuububuye on hano gasa mayde ƴettitamo e hoore ɗum. ma seytane cuɗanamo ɓeydutugol bone goo wano on ɗon ma ɓuri on ɗon e hoore on ɗon, hollamo bonnuɓe bonnereji million ji fawidiri. ha joni ɓenno ɗon ɓen halkaka, hunde waɗali. seytane hollamo ɓen ɗon yejjintinamo mawnugol bone ko ɗum waɗi neɗɗanke no hani nenelaɗo makiri iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu. aɗo maki simi haɗi on hunde pottitende karmo koɓɓe rahimahumullahu ɓe maki sahih no selli wonde annabi yaqub alayhi salatu wassalam no yiɗuno annabi yusuf giggol molanagol, sabu ko o hayni kon kelɗere ka sengo diina e annabi yusuf. sabu tañƴinagol makko no o woni mo yirude noon, himo mawnude, himo jogiti diina, himo hittini, himo feewi, himo reeni, o wono yay neɗɗo kelɗuɗo ka diina. no hasi ka o wona yalontiɗo mo kanko ɓen makko ka sengo diina. ɗum waɗi ha o yiɗimo ngol ɗo giggol, o feññinigol kadi. aray karamo koɓe tarbiya ɓen na karamo koɓe wattanɓe hilla fi no ɓeygure ne'irte, no ɓiɓɓe ne'irte. ɓe waɗi istinbatu ɗo wonde no tawa e ko kereyata probléme molanaɗo e ɓeygure, feññingol yiɗugol goɗɗo e ɓeygure nden ɓuri hedditiɓe ɓe. ka ɓernde ɗum ɗon goɗɗo mara doole e hoore ɓernde mum nden. ɓernde nden on tigi wata contrôle de ɓernde nden. ɓernde koye jungo Allah woni. no wona hiɗa yiɗi goɗɗo e ɓiɓɓe ɓen ka ɓernde ma ɓuri oya, sabu e sababuji. ɗum wona ella, wona e jungo ma kadi ɗum woni. gasa himo ne'anima ɓuri hedditiɓe ɓen, gasa himo feewi ɓuri hedditiɓe ɓen, wa hakada. kono feññingol ɗum ɗon kereyay probléme go'o hakkunde maɗa e ɓiɓɓe hedditiɓe ɓen. ɗiɗi, hakkunde ɓiɓɓe ɓen, hakkunde on ɗon ɓiɗɗo mo feññinɗa hiɗa yiɗi ɓuri ɓeya, hakkunde on ɗon ɓiɗɗo e ɓiɓɓe hedditiɓe ɓen. kereyay probléme ji ɗiɗi mawnuɗi hakkunde ma e ɓiɓɓe ɓen hedditiɓe ɓen. annon nanen ko ɓe wiɗo kon konno la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. andi ɓe yehi ha ɓe inni inna abana la fi dalalin mubin. ko welo welo addi ɗum zan pro hakkunde ɓuraɗo yiɗede on ma ɓuraɓe yiɗede ɓen e ɓe ɓen ɗum ɓurnagi yiɗe gongol e hoore mum. gañanede nin towi ha wi'i honɗum, wi'iɓe honɗum uqtulu yusuf, ware yusuf. na ɗon hatti ware yusuf ko nene goto, ko ben goto maɓɓe le siɗɗo maɓɓe, alamo ɓe siɗɗiri ɓuri mo. kono gañanede ndin towi annon ɓernde nden kadi na ɓernde nde wiwɗen ina sengo woto tungoy. na wigol joni awa oɗa ɓiɗɗo an baba on hiɗa yiɗi mo ɓuri ɓeeɗa. ko waɗi noon ɓernde ma nde na jungo ma woni. naam wiɗen ɗum ɗon no waɗa sababe e sababuji no adda ɗum, kono wona ya feññin ɗum feeña ando mo kala anda ɗum hakkunde ɓiɓɓe ɓe, hakkunde ɓeygure nde.
si ɗum waɗi tun ɓeeɗa kadi na e sago maɓɓe ɗum ɗon poosa ɗi probléme ji ɗo e tan ɓe wi ware Yusuf ma ɗum hawko yommo e leydi woɗɗundi fi hon noon ɓiɗɗo kala no yiɗi yo taw ɓe mum nodda e ɗum kaari ari ɗo waɗi ɗum tawi no ngo ɓiɗɗo goto wona noddede tawi ko ɓiɗɗo goto wona nelede tawi ko ɓiɗɗo goto wona huwodirede idan ɓeya hedditiɓe haray ɗum ko ɗum ɓe winnata ko no kereya ko wiyete kon haala nafsiya winnata kon psychological probléme wonki no adda probléme wonki idan haray ɗum on tigi koye wattan hilla e ɗum e hakkude ɓeygure nden e hakkude ɓeygu mo hoolo goɗɗo e maɓɓe ɓuuri hedditiɓe mo yiɗa goɗɗo e maɓɓe ɓuuri hedditiɓe ɗum ko tabii ɗum ko natural na goɗɗo mara feeri ɗum kadi e huwodiral jigo ka gunɗo a fonnata hakkude mo hooliɗa mo hawlaki on kono piijigo yo wonu gunɗo piijigo yo wonu gunɗo feññingol ɗingol adda e probléme oɗo qissa eno tindinani en ɗon ɓeeɗo ko asbat ɗo ko ɓiɓɓe annabaɓe ni bal si yennama goɗɗo e ɓe ko annabajo kadi cuha kono no fellita ɗo ko ɓe ɓiɓɓe hombo ɓiɓɓe annabajo ben maɓɓe ko annabajo mama soro maɓɓe ko annabajo Khalilullah annon ɓeɗo ko ɓe fof ko annabi Yaguba ne ben maɓɓe annabi Yaguba ko annabi ben makko annabi Isa ko annabi Ibrahima ne ben makko idan ko iwdi laaɓundi iwdi teddundi iwdi moƴƴundi kono gañanidi e bonna e bononda molanaɗo kadi no andirɗen noon hakkude ɓiɓɓe annabi Adama ɓen kadi alayhi salatu wassalam idan qala qailum wi'owo wi'i minhum immorde maɓɓe kamɓe ɓiɓɓe ɓen kamɓe bengotoɓe ɓen no wi'a ko mawɗo maɓɓe on no inne Rawbil ma ko nandi hen on ɗon wi'i o yi'i wonde oɗo wargol ngol ko hunde bonde hunde hulɓinide kanko o fewji kamɓe fof non woni e gollal ngal kono yimɓe no ɓurda kadi ɓe ɓurda taskande ko ɓuri heewde kono no ɓe hecciri noon ko noon taskande nden ɓurdata ko ɗum kadi ko ɓuri e famille kadi e ɓeygure si tawi tu woni heccuɗo on pulo fu tawi ni attiɗoma ɗanade o ko on attotoma finude heccuɗo on haray no mari hakkil no mari woɗɗugol darande ɓuri heccaɓe ɓen ko ɗum kadi e ɓeygure Imamul Bukhari rahimahullah no addi yewten nen ka adab ka goɗɗo go ɓay hewti ka o feƴƴina o moɓidiri ɓiɓɓe makko ɓen no tawa e ko wasiyiɓe wonni simi maayi waɗe mawɗo mon on onon ɓiɓɓen hoore galle ɗen hoore ɓeygure nden si tawi on waɗi mawɗo on hoore ɓeygure nden bimana on ni mawɗo mon on hedditiɓe fof teddinayi on si on ƴetti paykun ɓeygure nden e hoore kotiraɓe makko e ko nandi hen yimɓe ɓen wi'ay sa yi ɓe acci mawɗo on ɓe ardini paykun ko annon ɓe hoolaki mawɗo on edan yimɓe ɓen fof yawoto on annon mawɗo mon on yawama yawegol mawɗo on iwt si yawagol mawɗo on iwri e ɓeygure nden iwri e suudu ndun eɗen sikka ko on ɓe yaasi ɓen arata teddinamo nder ton mawɗo on ka hoyi ɗon leyɓe ɓen no sikka tedday annon no wawa ko mawɗo ko waɗi si ɓe acci mawɗo on ɓe ardini leyjo on ko hutagol mawɗo on no wawi wonde no wawi kadi wonde ko waɗi si ɓe acci mawɗo on ɓe ardini leyjo on ko angal kelɗere maɓɓe kamɓe tigi si ɓe kelɗuno ɓe watta ɗum annon ko Allah ardini mawɗo on ka duuɓi si ɓe kelɗuno si ɓe moƴƴuno ɓe watta ɗum
ndu yimɓe sinowaɓe ɓen no ari e hikaya e wonde ndo wona tawa ɗum e darsu wona aya qur'ana ena hadise ko yewtede yimɓe ni ɗum kono al hikmatu dallatul mu'min aynama wajadaha raha o goɗɗo e julɓe ɓen e heferɓe ɓen tentiwano ɓe no gasa sinowaɓe ma ko nandi hen no yewta o inni ɓe onon ɓe sinowaɓe ma onon ɓe sapponeɓe hiɗon kelɗi hiɗon waɗini hiɗon ndaare ko développe ɗon on inni oye min mara hakkil men kelɗa o wi kono hino probléme o en men mo gaynata fus mo anda fus min fof min to ko ha o gayna goɗɗum min yaha e ɗowdi townugol mo ngol annona kanko tum gollata ha o wona goɗɗo o gayna goɗɗum onon on daaray gaynowo goɗɗum yaaɓon mo ka leydi ta ko gaynowo goɗɗum huntowo haajo yaaɓon mo ka leydi si gaynowo goɗɗum on woni yaaɓaɗo ka leydi mo gaynata goɗɗum on ardike tawi kadi wona walliteteɗo kon ɗum sottata ɗon o wi ko ɗum woni probléme o ndo noon ko probléme ndo ko probléme ko nawnare no wawa buyiron kande yiwde kono ko juuta haylitede ko juuta tarudirede pullo fu tawinni ko goɗɗo juuti tarade suudu si tawi koyo naatu e jan hara o soñjaki o bonnali ko si tawi kaga dambugal o naatiri idan hara inɗo ko masalaji molanaɗi ni fi ko wiyete kon su'un al ijtimaiya ma su'unul usariya fi affaire social ma affaire famille ɗo ko piiji molanaɗi ɗen andi alhamdulillahi ɓawɗo ka meɗen mawmen ɓen no wattanno hilla e ɗum ɗo kamɓe hattirde e wattangol hilla yo allahu yurmi feƴƴimɓe ɓen o ɓoyna wuruɓe ɓen e waɗugol ko moƴƴi idan qala qailum minhum la taqtulu yusuf oɗo wi watan war yusuf wa alquhu feroyemo fi ghayabatil jubbi e nder niɓɓutu ɗum woyndu ndu ndaare woyndu niɓɓutu ndu fero ɗon mo toon ɗo fof ko bone kono ko on ɗon ɓuri hayfude e diini bone arano on yaltaqituhu ko waɗi noon ɗon no tanjina yaltaqituhu nde hoccitamo ba'du sayyarati yoga e yahoɓe ɓen seteɓe feƴƴoɓe ɓen wan noon si tawi ko woyndu andandu ndiyanno e muɗum ɓe yahay ɓe jooga si ɓe yeehi no hasi ka no woniri no o yaltira ka woyndu toon in kuntum si o laatike fa'ilina ko on huwayɓe ko fewjuɗon ɗo haray mi jaɓali yen waɗu ɗum ɗa on sahay ɓe fottani ɗum ɗon jon noon ko on no ɓe rewnirta ɗum ɗon e hoore makko mo takko pen makko tum pen makko jaɓataɓe serta ɓe waɗi laawol ɓe waɗi kadi o wigol darnen juulirde darnen lekkol ɗen haani e tiiɗal hiɗen haaniri ni naam sahih no selli jama on no handi e tiiɗal jama on no handi e hunde kaari kono wigol tun hiɗen handi e mum en wallinali laawol en hattika hiɗen handi e mum ɗon en wallinali laawol gollayngol no hewtiren ka hokkutuɗen ɗon wigol tun hiɗen handi e mum okka en ɗum okkata en ɗum ndogan no tawa e muskila mo jama on wondi e affaire social jo probléme ji affaire social on ɗen handi e hunde kaari heferɓe ɓen kamɓe si ɓe inni ɗo hiɓe handi e l'école ɓe wallinay kisan plan ɓe waɗay kisan hutta no on l'école darorta honno darorte ha on daro iwde ka yewta ɗon ko ha e saa'i kaarijo ha e saa'i hombo ɓe ɗaɓɓi daragol on l'école ko laawi hon ɗi rewete ha on l'école daro siko labutani wano noon kala ni wano noon ko noon woni ko haaniri naam wiugol nun o daal ɗo no haani wonde kanŋe si woni kanŋe no laba kono no newi koyo ndaare hunde newinde dare kadi hara wona yugol tun no haani
nam on saye ɓe ari ka babay maɓɓe qalu ɓe wiya abana ko ayo babay ngamen ay fiɗo ko jamfa na ko hani malaka kon ɗum heɓuma lata manna si a hoolaki men ala men hoolade ala yusufa e dow yusuf ko miñan amelle wa inna tabiti menen lahu wonande yusufa la nasihuna komin laaɓanɓe mo reedu men jamfata komo kono haɗi a hoolaki men arsilhu accutumo ma ana wondude amen gadan janngo mais yaada ka fay ɓe yaata fija ton yarta o ñaama wa yal'abu o fija ma o softa o fija no fay ɓen foni warrude noon wa inna tabiti menen lahu wonandemo la hafidun wallahi komin aynayɓe mo hunde wattamo haala o wi kanko mawɗo on annabi yaqub alayhi salatu wassalam inni tabiti min la yahzununi hino sunindelan hino suninanmi walanakilan an tadhabu bihi nde yaadon e makko sabu mi yiɗa hunde heɓa mo miɗo aani fi makko miɗo maapi fi makko ko nandi hen wa akhafu miɗo huli an yakula hunde ñaama mo adhibu bonoru ndun wa antum tawa onon en hugani makko gafiluna ko on welsindiɓe karamo koɓɓe wi fayda o longini ɓe ɗo konngol non no gasara ɓe andari bono no ñamade kono o longini ɓe konngol naam ko ɗum waɗi ko ngol ɓe gollitiroy ɓay ɓe arti qaalu ɓe wi la in akalahu wallahi si ñaamimo adhibu bonoru ndu wa nahnu e hoorele menen usbatun komin jama inna tabiti menen idan on sahila khasiruna haray komin jaasuɓe ala men jaasi si bonoru aɗi ƴettimo hakkude amen ñaami falamma dhahabu bihi nde ɓe yaaduno e makko wa ajma'u ɓe fottani ndo gollal ngal ɓe golli ɗo ngal koko fotta hakkude maɓɓe ɓe fottani an yaj'aluhu nde ɓe waɗamo fi ghayabatil jubbi e nder niɓɓutuɗum woynu ndu ɓe fottani feragol mo ka nder woynu allah inni tabaraka wa ta'ala andi yimɓe eɓɓayɓe ko boni ɓe ngallayne wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun wa makaru wa makara allahu naam allah inni wa awhayna men wahayini ilayhi e makko kanko yusuf ka ɓe woni ferade mo ɗon ka woyndu latunabbi annahum wallahi ma a landitoɓe ma ɗum ma a yeetitoɓe bi amrihim hadha o ɗo fiyake maɓɓe wa hum fewndo ka tawata kamɓe la yash'urun ɓe so'a andude ɓe so'a landitede fi ɗum nde ñande ana allah waɗi tabital ka ɓernde makko hulasa on ko ɗum woni yewte nden allah waɗi tabital ka ɓernde makko muñño ko wan noon karamo ko ɓe wi'i ono imamu sudi kanko maaki ɓe yaltu ɗon tun andi ɓe woli haala welka fino ɓe hettiramo e jungo ɓen makko ɓe yalti ɗon tun ɓe wirniti e ɓen maɓɓe alhaali on sansi fes hande kadi ko yennowomo e aybinowomo e koyfitowo e ko nandi hen ha ɓay ɓe hewti ka ɓe haldi waɗugol ko ɓe waɗi ɗo ɓe haɓɓimo kala kotirawo makko mo yeyi takko mum o tappa mo immo takko e ko nandi hen ha ɓe ƴettimo ɓe feeri ka woyndu allah tabaraka wa taala waɗi tabital e ɓernde makko wonde madama hiɗa andi a tooña a bonna hay hunde muñño allah wallete naam on saayi allah inni wa ja'u ɓe ari abahum ka baba e maɓɓe isa'an ka sengo kikiɗa yabkuna heɓe wulla ma heɓe wullinkino qaalu ɓe wiya abana ko an yo baba e ngamen inna tabiti minen zahabna men yahuno nastabiqu tawi meɗen adudira amma fampagol ma diwgol ma ko nandi hen ko fay ɓe waɗata wa tarakna men acci yusufa yusuf inda mata'ina ka nokkumiɗen jiyamen fa akalahu ñaami mo ɗon azibu bonoru ndun bonoru ndun ari ɗon ñaami mo ndi kanko longinnoɓe ɗum inni akhafu an yakulahu dhib e tan ko ɗum waɗi fayɓe ɓe na longinaɓe dowaka longinede piiji buyi piiji go a tawi pay konko ganda ko wona wowle ko wona wolanede konko e nder ɗum ko ƴettata piiji go toon ko gollitira ko ara kon sansa fiyake o
ɓe wi wama anta a wonali noon bi mu'minin lana hoolotoɗo men gonginowo men walaw kunna hayso men laatino sadiqina gonguɓe ka ma'a ana meɗen andi taw wori meɗen andi komin a hoolaki men komin sikkitaɓe kama kono haysi tawino meɗen holni kama a holtano ko komin wolɗo ko ina noon fi kan a hoolaki men wa ja'u ɓe addi ala qamisihi e dolokum makko kum bidamin ƴiƴam kadibin fenade jang ƴiƴam fenade no inna ɓe hirsi dammu hun ko ɓe arata ɓe waɗi ƴiƴam makko on e ƴiƴam dammum kun e dolokum makko kun kanko Yusuf on saayi kono paykun ko paykun kadi wata suuɗade wata suudde fiyake moko ba fof no andi si tawi bonoru ñaami goɗɗo si kundolo kun on hettike haray kono kundolo kun wa'ata haray kun seeki kun tufi e ko nandi hen jon noon ɓe addi dologun kun hay nokku kun seekaki hay nokku kun tufaaki ƴiƴanno e makko ɓe inni ko dologun makko kun noon bonon ɗum ko nangimo ari ko kun ɗon o ɓorni nam ko ɗum kameɗen ɓe innata mawɗo on o toloto o yi'a ka woɗɗi paygum kun ƴawa ha dow jippo inna men min yaali konko wiɗa yi min yaal ɗum edan ɓay o taskike fiyake on qala kanko annabi yaquba o maki bal o ko wi ɗon ko bonoru ñaamimo wona no woniri woɓɓe no wi'i wonde o inni a bonoru yurmetendu ñaami o ɓiɗɗo an si ndu ñaamimo ndu tufaali dolokun kun ndu seekaali kun tawi ndu wakkilike ñaamugol mo a bonoru yurmetendu ñaami o ala kulli haalin o wi sawwalat lakum cuɗani on tun anfusukum wonkiji mon ɗin amuran fiyaake golluɗon on fiyaake mo wonkiji mon ɗin cuɗani on ko wowluɗon ɗo bi mana wonani woniri kono noon amma min ka anga ko wodaninmi fa sabrun jamil ko muñal moƴƴal muñal labangal min mi muññike muñal labangal wallahu almusta'an ko Allah woni wallinorteɗo on ma ɗaɓɓirteɗo ballal ngal ala ma tasifun e dow ko wonɗon sifade ko kanko noon mo accirimo fiyake on mo ɗaɓɓirimo ballal o wallaymo laaɓoya yeeso dan haray fayda qissa on e suura on hato jina e fensitande ko wanno himo fensiti hoore makko mo fensiti hoore makko allahu tabaraka wa taala faamin en faamuji selluɗi o hisina en e yanugol e alhaaliji bonɗi sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in naam konto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in imamul ajurri be maki akhbarana hum pitimen Abu Bakr o imamu do haddathana yewtimen Abul Fadl Ja'far bin Muhammad as-Sandali أنبأنا أبو بكر بن زنجوي حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن أي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال وماك كانكو حسن البصري قوتو كبار علماء التابعين وماك إن كان لا تنكي الرجل غوركو on إذا طلب العلم si o ɗaɓɓi gandal lam yalbath ɓoytata nettata an yura dhalika nde ɗum ɗon yi'e bimana gandal ngal batte gandal ngal yi'e fi takhassu'ihi e yankinare makko nde wa basarihi e gite makko ɗe ma e darɗe makko ɗe wa lisanihi e ɗengal makko ngal
wa yadihi e jungo makko ngon wa zuhdihi e ruɗagol makko ngol e zamanuji feƴƴuɗi ɗin Hasanul Basri en andi ko tabi'iyankejo idan himo yewtude fi zaman sahaba en e zamanu tabi'in o maaki laatinoke si gorko ɗaɓɓi gandal o jokki laawol ɗaɓɓugol gandal islam so fuɗɗike jangude wori ɓooyata konko o woni jangude yi'ete e yankinare makko nde si tawi atto o jangude hari ko o neɗɗo hownitiɗo townitiɗo mawnintiniɗo e ko nandi hen madama o fuɗɗike jangude wori ɓoytata batte ko o woni jangude kon yi'ete ka yankinagol makko o wonay neɗɗo yankiniɗo annon gandal ngal no landi neɗɗanke nde wona neɗɗo yankiniɗo no ari hadise nelaɗo sallah sallam selluɗo ka nelaɗo maaki allahu wahayini e an tawada'u wonɓe julɓe yankine hatta la yafharu ahadun ala ahad ha tawa hay goto e mon mantotako e hoore oya hay goto e mon townitotako bewata e hoore oya annon ɓoye men daman fota naam ko ɓurni yimɓe ko ɓurdindini yimɓe ɓen ko kulol Allah inna allahi atqakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min wa gorol hay gotol ɓura ngola fami hay goto ɓura oya leñol hay gotol ɓura ngola ko Allah waɗi gori ɗin e cuuɗi e leƴƴi kono hadafu on e waɗugol makko ɗum o ɓanginani en lita arafu ko fi yon andidir andi mo andi joni oɗo ko ka leñol an jeeya oɗo kaka gorol an jeeya naam no hani addude yurum addude warlodiral no hani addude nafidiral ko fiyo ɗum waɗu si wona ɗum antum min adam wa adama min turab ka adama ɓen ko jelo adama ko goto adama ko ka leydi iwi alayhi salatu wassalam kala basar kala bani adam ko ɗaɗi ko banu adam ɓiɓɓe adam ɗin yimɓe ɓen ko sifaji moƴƴi ɗin jikkuji moƴƴi ɗin no tawa e jikkuji moƴƴi ɗin yankinare haray gandal ngal no hani wadde neɗɗo wonɗo jangude on neɗɗo yankiniɗo ɓeyata gan paamuɗo gollitirɗo gi kon no mawnintini no bewi ko laami wono anno no tawa e moƴƴugol yankinagol idan fi takhassu'ihi e yankinare makko nden ɗum yi'ete e yankinare makko nde wa basarihi e gite makko ɗe andodoga gite makko na wonde gite ɗen sa ndaari ɗe a yiyey toon batte gandal ngal la kono o huɓidori gite makko ɗen noon ɗum ɗo tindinayi wonde kaari kon ɗo jangude si tawi ko ndaaraynoɗo ko harmi so jangi gandal ngal sakkotomo gaani ndaarugol ko harmi wan noon no tawa e gandal ngal ko yeeti en qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim akhdari nde fuɗɗorɗen jangude ne e defte figu to sokke ɗen o wiyen no tawa e daru al ajnabiya ndaarugol debbo janano no harmi oni sa yi goɗɗo kala debbo feƴƴuɗo no ndaara no purtini gite ara photoji rewɓe ɓortiɓe e ko nani andi oɗo janga hay simo hunji ko goto hunjaki hay simo irali o janga anno gandal kulol Allah yoni gandal kulol Allah idan e darde makko de walisanihi e ɗengal makko ngal andoto kadi ka ɗengal makko a onde so laafi ɗe anday sabu juutugol maggal ma la ɗengal ngal bi mana ko haala makko kan o suɓay ko o wowla suɓay no o wowlira o suɓay mo o yewtida o wolta ko ari kawo ka ɗengal makko o wolta kala ko o faala
o yennata, o ño'ata, o aybinta, o jargitata, wa hakaza. Ko annon gandal ngal no haɗimo ɗum. Naam, wa yadihi e jungo makko ngon. Ay goɗɗo no fonti jungo mum no memirango kala ko faala, ƴettirango kala ko faala, no yiltirango kala no faalira, salmina rewɓe janamɓe ko nandi hen. Andu gandal ngal jangal taw, hay so jangi o famali. Annon gandal no yeetima ko hombo fontanta jungo, ko moni fontanta jungo. Wa hakaza. Wa zuhdihi e karuɗagol makko, bimana renagol makko e ko harmi kon ka ɗaɓɓiriji. Renagol makko e ko harmi kon ka ɗaɓɓiriji. O ɓattotako ko harmi. Annon gandal ngal no yeetimo ɗum ɗon na o daga ɗon no harmi, riba no harmi, be ko ɗum wiyete janfagol no harmi, hotugol no harmi. No woodi piiji harmuɗi yeeyugol, no woodi sayiji harmuɗi yeeyugol, no woodi nokkeli wa hakaza, no woodi nokkeli harmuɗi yeeyugol. Idan gandal ngal ngal ardotomo. Imam Al-Hasanul Basri o maaki ka zamanuji feƴƴuɗi ko ni atti on wonirno. Ko enen noon andi enen kadi si tawi ko ni woniri, ma si tawi wona ni woniri. Ɓay noon enen yaltiti fewndo men garno jangi kono sayi mo andata mo jangi. Andi mo jangi o son yewti. Moƴƴaali na ɗum son wondi tun iɗa hani andude. A hana andude son inayi son yewti hanɗa andude. Ɗa hani andude ka jikku makko, ɗa hani andude ka huwodire makko. Wannon gando si inni komi gando, andu wona o gando. Si o inni komi gando, andu wona o gando. Gando innata komi gando, komi shaykh, komi ni la. Gandal newnana ɗum gando. O maaki kanko imamon ha joni, wa in kana rajul, laatinoke gorko on, la yatlubul baba, himo ɗaɓɓa damal min abwabil ilmi, immorde e dame gandal ngal. Gandal no mari dame ɗuɗuɗe, gandal no mari dame ɗuɗuɗe. ƴettu masalan minhajul muslim, deftere arne nden himo mari toon dame fi tawhid, dame fi iman, dame fi aqida, dame fi jikkuji. Si ari noon dame fi dewe ɗen, dame fi dewe ɗen kan no ari toon damal fi laaɓal, damal fi julde, damal fi zakka, damal fi korka, damal fi hajju, damal fi ngeygu, damal fi desal, damal fi ñawore, wa hakaza. Gandal ngal no mari dame ɗuɗuɗe. Neɗɗo on himo ɗaɓɓa e damal, immorde e dame gandal ngal. Fa ya'malu bihi, o gollitira ngal damal. Siko tawhidi o gollitira, siko imanu o gollitira, siko dewe ɗen o gollitira, siko huwodirɗen o gollitira. Fa yakunu ɗum laato hayran lahu, ɓurɗum moƴƴandemo, min ad-dunya, e dini aduna on, wama fiha, e ko woni e nder aduna on. Law kanat lahu, hara ɗum laatantonomo kanko neɗɗo goto on. Kono ɗum wonayi, kono law naam, wennatamo ko harf istimna, listimna, ko halfere, mana tindinde wonde gasata. Kayinna sihude kaari wanno holli waɗali. Idan si tawino laatantonomo aduna on e ko woni kon e nder aduna, fa ja'alaha, o waɗi ɗum ɗon fof fil akhirah, e fi saare akhira nde. Neɗɗo no andino gandal damal gotal e dame ngal gandal, o gollitira ngal damal ngal, o andini moƴƴere nde o heɓata ɗon nden, tawa no ɓuri moƴƴude hara nun kala ko woni anna kon e jawle, ko kanko jeyno. Na wonandema kadi o jeyɗen jawle, o ƴettiɗe, o darniri, o wayasiri, o waɗiri ni, o saha wonnori, o dakmintoniri e aduna, bal tawa o ƴettu ɗum fof o sakki fi Allahu tabaraka wa taala. Ko ɗaɗi karamo koɓɓe minnini oɗo athar himo firi hadise selluɗo kanela andi ɗum ɗo ko yewtere tabi'iyankejo, ɗo wiyete athar, yewtere tabi'iyankejo. Kono nde ɗo yewtere no firi hadise nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko maaki ko honno min humuri annam, ɗaɓɓugol gandal ngal, heɓugol gandal gollitiral ngal no ɓuri moƴƴude e diini geloɗi boɗeji ɗi.
gelew di beɗoji ɗi wona wonandema ko sayon tigi no mari ɗi himo saha wunnorde ɗi aduna himo mantorde ɗi laalala tawa himo mari ɗi o ƴettidi kadi o sakki fi sabilillah fa'ida gandal eɓɓuɗa e fa'ida ko hedditi ko gandal gollata kon laamu gollata ɗum jawdi gollata ɗum eɓɓiditake hay hunde ko ɗum waɗi kawa make ɓawga himme rerɗandeji ɗiɗi haaretake o ma kono ɓaawo ɗum la yastawiyan ay fi ɗiɗi ɗi kala hiɗi moƴƴi kono la yastawiyan ɗi fotata ɗum ɗa naɓay e yankinagol hulgol Allah ɗum ɗa naɓay e honɗum e bewre si on tigi faamali diina o gollitiri diina bewinayi innal insana la yatgha an ra'ahu istagna idan kadi ko gandal tu woni hiɗa heɓa mas'ala goto rewira on ɗon Allah ha maya joɗoɗa e nder miniti goto fama mas'ala goto e mas'alaji diina rewira Allahu on mas'ala ɗon ha ñande Allah balɗe ɗe lanni kaɗɗo hata heɓde wandala goto o wonda e on ɗon o sakko on ɗon ha ñande yawmal qiyama abadan mustahil kono ɗa wawi famude mas'ala goto hara ko e nder miniti joɗiɗa famuɗa o mas'ala rewira Allah on mas'ala ɗon ha ñande balɗe ma lanni gandal tu wawi ɗum san ɗum ɗo fof ko tindin ɗum ɓuura gandal musidɓe julɓe tedduɓe qala rahimahullah akhbarana abou bakri haddasana abou saïd al-mufaddal bun mouhammadou al-yamani fi l-masjid al-haram o yewtinde yewten ɗo ka masjid al-haram o inni haddasana mouhammad bun maymun al-khayyat qala sami'tu ibnu uyayna sufyan bun uyayna rahimahullahu yaqul hino maka ɗo kadi ko min ulama'i at-tabi'in sufyan bun uyayna o maaki ida kana silatike nahari ñalorma an on ndiyoɗo karama kojo molnaɗo silatike ñalorma an on nahara safi ko ñallal jofojo wa layli jemma an on laylu jahil ko jemma majjuɗo fama asna'u ko on ɗum mi gollata ko on ɗum mi huwata bil ilmi ngal gandal alladi ngal katabtu ngal windumi alay gandal ngal windumi oɗo no mari mo Allah fat oɗo mar karama kojo molnaɗo ni o inni si tawi ñallal angal ko ñallal jofojo non jofojo wuuriri noon kono mi woni feƴƴirde ñallal angal yennayi ño'ayi aybinayi jumpay e piiji harmoɗi an noon sufaha o ko noon gerdata min ɓe jofoɓe ko noon gerdata tefa anno wayno ɓe nanta ɓe ɗon noyna tefa patinayi hañum tefa patinayi wa hakada idan si tawi ñallal angal ko sifa noon mi woni ngal feƴƴinirde mi ala mi sendidira ko dagi e ko harmi mi sendidira ko moƴƴi e ko boni kono buma bumanno tun no wola ko ari wo no golla ko ari wo tawi ñallal angal min ko ni mi feƴƴinirta ngal jemma an on ko jemma neɗɗo majjuɗo hiiray e hoore ko harmi no ño'a no yenna no aybina no ndaara piiji harmuɗi no wola piiji harmuɗi wanno ko golle jahil no si tawi ñallal angal ko ñallal jofojo jemma an on ko jemma majjuɗo bimana no jofojo feƴƴinirta ñalorma mum on noon ko ɗum woni feƴƴinirde ñalle an ɗin no majjuɗo feƴƴinirta jemmaji mum noon ko ɗum feƴƴinirta jemmaji an ɗin anno gandal ngal no yeeti gandu ko nun o hani wadde e nder jemma o amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahzaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun idan ɗum ɗa woni golle alimo man huwa qanitun fi ana al-layl sajida wa qa'ima yahzaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbi ndi hawtodiri ɗum piiji jelu hawtodiri ɗon ka jumla piiji jelu ka jumla piiji jelu piiji ɗiɗi golle e ikhlas amman huwa qanitun ana al-layl sajida wa qa'ima ndon ko golle ka wona yahzaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbi ndon ko onno ndon ko ikhlas raja'u ka bernde khawfu ko ka bernde yarju rahmata rabbi idan golle ikhlas golle moƴƴe ikhlas ko ɗum hawtodiri ɗon
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قليل من الليل ما يهجعون. نعم نينا سماكي وتأتي قيام الليل نلا صلى الله عليه وسلم بأتي على قيام الليل ها هند سيبنوني ما برونكي بجوله بجودي نلا ماكي حديث يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. إذن gandangal ko yeti neddanki gando on ko yo gollitir jemmaji makko din e ko dagi e dewal e ko dagi ko de dewal e ko dagi wondugol e ɓeygure makko sonnaɓe makko no dagori e ko nandi en hirdugol e ko ɗo finadugol welo welo e makko ɗon ɗon ko piiji dagiɗi ka asili ko yo feƴƴi jemmaji makko din e dewal yon noon si tawi wona ɗum hina naafugol jemma ina jantagol inde Allah jemma ko jooɗagol hiira hirdeji ɓe no yenna woɓɓe no aybina woɓɓe. Ibnu Uyayna o maaki si tawi alhaali an on ko non woniri haray fama asna'u ko honnum mi huwata bil ilmi ngal gandal alladi ngal kadabtu ngal windumi. Haray ko non fayida maggal ɗon hono ni nafoore maggal ɗon ko ɗum waɗi o maɗa gando on no gandal ngal ɗuuɗiri e makko kayɗon hikkayɗon kulol o hulay tabutugol hujja on e hoore makko o hulay tabutugol hujja on e hoore makko ndowni gandal zan haray allahu tabaraka wa taala faamin en faamuji selliɗo nafira en wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.